Good evening sir. Good evening. ကျေးဇူးပါငယ်ကွာဒီကောင်တကယ်ရမ်းဖြစ်လဲကျေးနုံငါရေဘောစ Yam nungai haidi English dum ko mai dana ai English khara pam jai ba adu dana thang yam nungai ကျေးဇူးအိုได้ရအင်ဒီယိုကအဲ့တော့အဟာမတဲ့ကျေဟဲ့ပဲ intro တော့ပြီးနေမှာမဆုံးခန်းနေတာပါ Okay, so I giving Daniel Kangjam ngasigi release story ba film YEKNABI hai the Lily hai role se longza bane aduga besides that I'm also a model and adum pageant ki aspirant ne hai za batare and I have participated in Miss Universe Manipur adudagi Miss Asia Pacific International and now finally venturing into the acting world the hai za batare အဲ့ဒါကျေmodeling gi sige maram ne haidina kamaina khongdarak ke hape tang haibi one am da khong modeling gi da I modeling de khong darak pa na chak acting da hoi model se modeling da na khongdai da na ada hape tang myam da haibi o khang na da Okay, so I say pingai dige dum myam pam zaraga lak chahiye aduda Sarliyo lai sang the magi through dige my class yaw zaraga opportunity se ngai zaraga hai tare matam dura so in start up 2016 doida aduna show gumba audition gumba select gumba se na ngai zaraga try taw zaraga sumaina tam tamna recognition do phang zaraga anda I want the opportunities la aga tamna sumaina siyaw zarak pani hai thamse aduga film da khongdarak ko jena na ai kamain toroga khongda birak ko no Okay. Adum film se haidi I would say that modeling line de gi oina lakpadi oya nambana haidi modeling line de gi moina recognize to birakura adu de gi se oina sigi role se chana gani adigi sigi character se nangona pakche gani hai bege dwaina recommendation gumba phang akan da ka adain tarong across to birakuna se nambu oya do laiba phadana handaki si su engonda pibirak pa se amna nungai sai and sigi acting to hiba kan da yamna thoroughly enjoy to sakiba dugumba ama oisaki ado jenas da lori role za haidi billion gi role hapet amoina sum peda ko ado aina zu billion gi role yam pam zai yo ko ado hapet haidi awa nungai da hapet pau dam bio ne awa nungai hai se ahan ba da ko aingon da sigi character sigi da aingon da higher pa approach sort ko la pa kan si dai se adum hypothetical me bo ko adu da haidi negative oi ba pot antagonist oi ba se da adu da aingon da so ahan me am na aingon tak pi re that artist hai ba sidi saina character go ma lo ba chila thiroi da bani adum explore to ba da bani adu bu play to ba hai ba adu du bu versatile o ba actor kai na hai na ring da daina oi ga da bani kai na hai bi re bo ko so I so as a challenge why not haina khalaga ido loksin jare ba aduga nungai bhai tar gadi hosiki lairiba character do aina aseng bada reality da aina pura pangam na hona zabada adu dana aigi kwai digi nungai zabadi oi ki aduga awa bhai tar gadi aigi character se da adum keno yawe haidi tantrums kumba throw do ba adagi haidi villain gi role or na khatang violent oi ba agi sau lang ba saw ba khot bagi scene se na khara yame ba adugu ma taw ba kan na khatang isa exhausting oi hi ba haidi chok tha ba gum ba adagi wakhan do yum yor kan da phatta ba saru bani na ko haidi isa se negative ki oi ba energy na kitang chang ke taw ba adugu ma su khara wai aduga wa ba ma hire ga na ai se naming ai mai se da khatang health issues khara lei ki ba adugi schedule ga ka si khatang yai thok pa adagi khara taw budi taw za khre adu da khatang hapchang am gi da bu da adu dusu awaba gi marak de challe dubu ngasi miyam sai lakpi raga support to lakpi bes u bagan ai gi awaba do ai di ningsing ba thok ki dai tai loi kaw he ano se na na haidi film gi lam da handak sina aham bo oi de ne bo khongdai da ani so ba de oi de ne mang na sama do hai na ba ni ma sama hoi da ying ja hoi de se na ma pung oi na la ko ni da na ado haidi billion gi role haines mai na phanga ko ja dai de je gi wakal da haidi ko kai phau bi ba ge phangak ba se moi na ngone processor pa da ko denim na ngon da yam na pakka da ba role ma lai re pakka da ba character ma lai re haira ga ne pakka da ba haira ga ngon da ne patta bigi se describe to e ba ara ai na ai se mo da patta bi man bro na haire ba ngon da pakka ni hai sa da moi na khatang glamorous oi ba kezer ba gum ba du gum ba si yaw ba ni na ngon da chana ga ni he na khan bigi sai san hairak pa ni hai na che nu hoi hai producer moi na ngon da dai ne plot stop bi ra e ba ko ado hoi phangmo da yam ding nungai ki adum senior artist lai ba mayam sune da gym so che so mai zu kang de moi ga work tang min ba kan da yam de learn to ba ya ba opportunity mas oi ki ba da adu da ai ngon da ai de pang nungai ano se akhoi sum da za ba ko film ma gi haidi role aso bo ja thawtang ya ba haidi hoi atai zu dum yai ko adu tar ga zu billion jin he na
ꯐꯤꯂꯝꯁꯦ ꯃꯒꯨꯟ ꯍꯥꯞꯄꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯟꯖꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠꯇꯪ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁ ꯑꯣꯏꯃꯤꯟꯅꯕꯀꯣ ꯃꯥꯁꯨ ꯑꯦꯟꯇꯥꯒꯣꯅꯤꯁ ꯑꯣꯏꯕꯅꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯐꯤꯜꯝꯁꯤꯗ ꯕꯦꯒꯤꯀꯣ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯌꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯟꯇꯥꯒꯣꯅꯤꯁꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯐꯠꯇ꯭ꯔꯤꯈꯩ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯐꯖꯅ ꯄ꯭ꯂꯦ ꯇꯧꯔꯤꯈꯩ ꯁꯄꯣꯔꯇꯤꯡ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅꯁꯨ ꯐꯖꯅ ꯄ꯭ꯂꯦ ꯇꯧꯔꯤꯈꯩ ꯃꯦꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯥꯒꯣꯅꯤꯁꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯒꯨꯟꯁꯦ ꯋꯥꯡꯈꯠꯍꯟꯗꯣꯏꯅꯦ ꯍꯥꯏꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯍꯩꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯨꯝꯕ ꯋꯥꯐꯝꯂꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯖꯩꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯈꯩꯀꯣ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯥꯜꯂꯤꯈꯩ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯤꯒꯤ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯗꯤꯌꯟꯁꯀꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯗꯨꯁꯨ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯥꯎꯒꯗꯣꯏꯅꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯕ꯭ꯔꯥꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯅꯣꯠ ꯖꯁ ꯗꯤ ꯑꯦꯟꯇꯥꯒꯣꯅꯤꯁ ꯕꯠ ꯑꯦꯚ꯭ꯔꯤ ꯀꯦꯔꯦꯛꯇꯔ ꯃꯆꯥ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯃꯣꯏꯒꯤ 200% ꯑꯦꯐꯔꯠꯁꯦ ꯁꯤꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯦꯁꯦꯁꯔꯤ ꯑꯣꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅꯗꯤ ꯈꯜꯂꯦ ꯑꯗꯣ ꯆꯦꯅ ꯁꯤ ꯐꯤꯂꯝꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯅꯝꯕ ꯂꯣꯏꯈ꯭ꯔꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯔꯤꯂꯤꯁ ꯇꯧꯔꯦꯗꯅ ꯑꯗ ꯆꯦꯅ ꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯋꯥꯠꯍꯧꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤꯀꯣ ꯁꯤꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯧꯔꯝꯃꯒꯗꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯝꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯨꯝ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯥꯡ ꯌꯥꯎꯕꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯖꯈꯤꯕꯗꯗꯤꯀꯣ ꯗꯥ ꯃꯥꯏꯀꯦꯜꯅ ꯗꯤꯔꯦꯛꯇꯔꯅ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁ꯭ꯀꯦꯗ꯭ꯌꯨꯜ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯗꯥ ꯃꯥꯏꯀꯦꯜ ꯑꯩ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯞ ꯄꯤꯕꯤꯔꯛꯑꯣ ꯑꯩ ꯄꯥꯅꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯖꯔꯒ ꯑꯩ ꯉꯝꯖꯕ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯒꯤꯗꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯌꯥꯕ ꯀꯣ ꯑꯩꯅ ꯂꯔꯟ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯃꯇꯝꯗꯣ ꯂꯧꯖꯔꯒ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯍꯣꯠꯅꯖꯈꯤꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯕꯦꯁ ꯄꯤꯖꯈ꯭ꯔꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁ꯭ꯇꯤꯜ ꯏꯠꯁ ꯅꯣꯠ ꯄꯔꯐꯦꯛ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯁꯣꯏꯕꯁꯨ ꯏꯝꯄ꯭ꯔꯨꯚ ꯇꯧꯕ ꯀꯌా ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯄꯗꯣ ꯀ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯤꯖꯝꯁ ꯀꯩꯀꯥꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯧꯁꯤꯟꯖꯒꯅꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯒꯨꯔꯨꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯄꯁꯨꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯔꯤꯒ꯭ꯔꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯦꯟꯊꯣꯛꯅ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯖꯈꯤꯕ꯭ꯔꯥꯅꯗꯤ ꯈꯜꯂꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯕ ꯃꯇꯝꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯀꯩꯅꯣ ꯐꯖꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯃꯣꯗꯦꯂꯤꯡꯒꯅꯦ ꯐꯤꯂꯝꯒꯤ ꯂꯥꯏꯟꯗ ꯆꯪꯉꯛꯄꯁꯦ ꯁꯤ ꯑꯅꯤꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯂꯩꯔꯝꯒꯅꯤꯗꯅ ꯑꯗꯣ ꯈꯤꯇꯪ ꯈꯦꯠꯅꯕꯗꯣ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨꯅꯦ ꯈꯦꯠꯅꯕꯁꯦ ꯍꯣꯏ ꯄꯨꯔꯥ ꯋꯥꯔꯜꯁ ꯑꯄꯥꯔꯠ ꯁꯪꯁꯥꯔ ꯑꯃꯃꯝꯅꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯣꯗꯦꯂꯤꯡꯒꯤꯗꯅ ꯈꯇꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ खरा पुल्ले अखोई वर्क से पुन्ना पुन्ना तौमिनैबा शो अमा सिनबा हाइसे मॉडल अखोई 10 20 निफु मुक्तो पुन्ना वर्क तौमिनैये अदो फिल्म दसु अदुम पुन्ना वर्क तौमिनैये तारगसु कम हाइदुना डिफरेंट ओइबा इंडिविजुअली मसा मसागी रोल अदु लाक्चैदना अदु मॉडल दना अखोई अपुन बोइना चप मानाना को सेम एज मॉडल हाइदि ड्रेस टु खक उटनबगी हाइबगी केनोदनि कांसेप्ट दु चैदा अदुदना खन कमाइन हाइदुना अमुक्सु मानै अमरोमदसु अदगी अमरोमदसु अदुम खतंगी दम खेनै अदो खंदे मानसु मानै अमुसु खेनै हाइदुन अदो से होजि हाइदि हगल लैबा नहारा सिंजिदा को हाइदि मॉडलिंग की लमजे संगनिंगबा सुम लैदना को अदा मोइद सुम जेगी सजेस्ट कितंग दबुने अना हाइजनिंगबसे अदुम प्लीज कीप ऑन ड्रीमिंग अदु तसेंगना पाम तारगदी होत होना तारगदी अदुम कदोबी फंगोइदोइनो को अदुम वन डे अदुम मियामना खंगनबा मियामना यामना एप्रिशिएट तौबा अदुम मॉडल अमा ओइगनी हाइन अइना स्ट्रांगली बिलीव तौवे मी पुंग खुदिम अदुम कैनुम ओइगनी हाइबसे अदुम अइना थाजसे हाइ तारे अदुगा वन डे कैनुम ओइरकपा कांदा अदुम हम्बल ओइना लैबीबा अदुगी हौरखम मसा खंगबीबा अदुगा होटनबा लेपतबा साइना ओइबियो अदुगा पामबु पाम तारगदी होत होना तारगदी फंगदबसे लैतबने हाइबसे इन साइना मयाम अदो चे आर्टिस्ट अमो ओरगदी को हाइदि मागी मंगोंदा चेंदबा यादबा मगुनजा सि कै हाइबियोने यामना आर्टिस्ट अमो तारगदी लर्न तौबसिसु याम इम्पोर्टेंट ओइ लर्न तौबा अदुगा अनलर्न तौबा sometimes अखोइना लर्न तौबा पोसे अमु थुगारगा मकोक्तगी अनौबा नीट तौबा पोसे लर्न तौबसु यामना मरु ओइ अदुम ओजा गुरु मतमतमदा थेंगरिबा मयामदु अदुम मोइना पीबा यावा पाउताउसे अदुम लर्न तौर चटपसा सिसु याम इम्पोर्टेंट ओइब्राना खले अदुगा अइना सु मसाइ पंजखिबा आर्टिस्ट अमो तारगदी और मॉडल अमो तारगदी और ब्यूटी क्वीन अमो तारगदी ह्यूमिलिटी और ngसाइगी अइना पंजखिबा हम्बलनेस सिगे याम चंग्रना खले कइनो तुम कोइना चटके हाइ तारगदी कोकनो लुपा अरि ओजा गुरु मसा खंगबा हौरफम खंगबसा सिगे याम दरकार ओइब्रा हाइना थमजगे थैंक यू स्माइल जेगा वरि सिना फंगजाबा याम नुंगाइजो जेदु तुमगी पुंसिदा हेन हेन मियामना सखंगबिबा माइ पाको आर्टिस्ट अमो बिउ हाइना अखोइ माकैदगी थमजरी थैंक यू सो मच